emphakathini. Ngixolisa kakhulu nje ukuthi ngithathe i-brand yensika yethu ngangiyicwilise ngaleya ndlela ukuthi ngiveze ububi naye, futhi ngiyafisa axolise emphakathini ngokuthi aveze indaba zekhaya lami, ukuthi mina ngixakeke kangakanani okwekhaya lami, okwabazali bami noma okomzali wami. Akubalekile ukuthi angaze akuhambise emphakathini lokho. Ngicela naye alibone lelo phutha alilungise, nami njengoba ngilungise ukuthi bafowethu asingajikijeli amatshe endlini ehlela abantu, njengoba lapha kwikhampani yensika yethu ngabasela beculi. Angifisa ukuthi bakhishwe izizathu zokuthi bazwe babone ubuhlungu obenzeka kimi noma bazwe lokho engikushoyo. Mina okuningi ngikukhulumile, kodwa angifuni ukuthi ngithi abantu abakuthathe bakwenze serious ngoba ubuhlungu bungakwenzisa nomani. Kodwa akikho konke bengikukhuluma, futhi bengingakhuluma iphutha, bengikhuluma iqiniso, ngiphumele obala, ngisho kuyiliqiniso. Ngiyafisa nomuntu ongathi uyangixeka akubuke konke